Saya uza Santi Kumana happy gitu. Jadi operation tahu macam nanti malam di kena tampak ini am lai senbam lagi. Sing kita tahu macam dah mapan caki ni happy ni ba. Anak saya ki aku kena jadi happy ni ba kena tu. Ama khangde masih kasen create masih community naik dan tahu ina happy utar gedi tampak ti salak sara ni madu topi kena happy ni. Hong jo hore ngang dek hore ko. Tampak ti salak sara kena happy ni madu topi kena happy ni border fencing an topi ko. Tahu tak ada itu tahu tu bu atau happy macam dah haure ibu kambu tu hai dengan saya tinggen tai na bang amdaga nasi kong tai ni happy tu tak ada tu kan ibu ko aduna nam hamgul singi wang ang macam dah hayok tergedi saya ko aku ki phu ko mi tu phu dah ba ko mana nanto cakap ba mana dah sah tahu tahu gini and we have to be very careful macam aku kun ngacari ba aku ki ko tampak ngacari ba mi sing sida saya ko teksak loi na mak tu nam bagi bibu mama lak pata gedi itu very unfortunate badung kita ni aku na tahan dia mission perjam na tauri ne mana ni jo jauh ke wai mangang ba jauh si apil chati state na kana na sali individual na sachaye ba permission law ga court gi auto body ka dole ge ba why man di kanu da khu di chinai ba they have a hand in there na man di kanu hawrak pusi kui rabani na ai je budo akhui gi har mang ba kyam kui rege ke pro ge hatak te kai do gi ge natra manipur da thadar gi paisa jing ji kai de chaki ji ngasi kana na thi ge ba ram ta thi de aduna hojik shu dung ngai kun hai ning bise nan oja bimol na tawduna manipur da paisa kam thadi gi se nan khange ba adu da opposition lawi ba thadi gi paisa je krai jakra gai ji hoji lomi ge lupa lak crore chani thada gre kan chani kai jakra adun ko na bra center na hena makha ta na thadar pa ya da bra natra adu nan nan kanu sa hojik lobo je ungami bo periphery da nan jo sipai nga adu kari gidan te masi se o hendam na je masi center na tawje gadam ni state government private na tawje gadam ni yenda di opposition bo adu dam te lai bra opposition je kanu se bhabo ko na phamwa bra opposition is one of the party football sana bi team ma ne ba masing yam ba yam da ba natra amta ka da na mathan da ko ge ta ama khatang ka ta ru ma na ma gi goal post nga ka te people gi pose kanu nga pose masi de kanu gi opposition gi mathong natra ai ruling da taw ka dam ne hai ta ga adu hai na gi dam tro khoi ma'am taw na praja ma'am na thaje da na piru aduna khoina haje matam da ko kemta nate say interest of the state as a whole akai bla amne khoi haje da mani mite ya ji lok thok ki matam da manipur gi concept ji pung toi toi bok ji only make khakte de ba manipur ngasai ozana hang bi gi tai khange ba pakum du phasana pibi gi de ba al phek masa da hang bi hai bane ba not congress ti ko kanu gi nagaland gi congress ti fmr si ati ne moi statement thoe ba fmr topic ganu adua manipur gi congress si marakta hojiki lairi ba kanu se mp masa se ma si support to ba hai bane ba congress na te ba hangi do man di kanu ai gi mp bi mol si di khange election mamang di man ngang ko na he is a nationalist akoi ko manipur kai bi yaroi manipur history chap chana khang mi ne ba ngasi bokta oza alfred che yam phajana de ngange adubu masu yam hai ne ko tight rope hai tare ko thori amada chat pa dong masu yam section na challe mun ken da ma gi ju ma gi pot hai wo ya da pot khari lei ni na yam section na chache ba adubu ma masa gi oina fmr se hajung ne moi gi group de fmr se to bino na hai rei ne ba natra aduna masigi potsi lakko matam si adune ba hangnari je aduna de mase adu ada haibo potsi nana da bida masi kamai khomai tawchi ge hoji ko number 1 nagaland da kuki je cc yumnak sin natana yaro habje kuki moi ge tawgre nagaland da mokoi gi ko tribe wise reservation le mizoram da su le rangani ai kupna di khangjidre manipur da kari gi tribe wise reservation pi de ge karim ba community na reservation je hena loge macha le je bi se kari khutung cha pi ri ge ada masi gu masi yeng se ba ko masi yamna darkar le bane ba hekta changa aga st hekta pi ba ko hekta khudong chabe ti pi ba hanan le jerim ba mitei sing se da pi ba ya kan adu su moi de ni thok lei se illegal immigrant kambu de ni ne lo ya ha ri se yam noi tro yam noi tro yumdang mana kaina ba yum tang ba mo ne yumbu de gi right mat pani ne si this the akoi political party na tumin le na sa akoi we are secular kai di secular ba artist ke no khangbi bro secular di dharma da thaja da ba bane heti em bro this not meaning da dharma da thaja da ba secular ka we ba ade india di lai da ngaw le bang ne ba si akoi am section da chat ka da bane ba si aduna
masi secular ki khudong chaba lawraga moina khudong chaba tawwa aduga moina khoi Christian state ama semge habidi adu secular is it secular sigu mangangal isi kari gino si thada lawo dabne na tadi India se nomodi toy ne moina sama sum almana sum ko se mai se hawo ko mai apik ni sum khalu raga ko masi toy ne habo aduna masi ki poche lebani na hojik it is a very serious matter aduna ekoi am section si aduga ngasai ga hariba ekoi gi khoi gi darkar lebidi ho yam pikna budi loi ko lamben chapa khopa digi plane bhara kai do plane bhara do mana hai gre adudi na sawum hai biu na kari pi deni mon prakha tha bagi paisa supreme court na pi na hotel ki paisa bu pi kuki sina darkar sa bada ekoi ngamde ekoi plane bhara hotel le lebigi paisa asup kai ni moi darkar sa ri ni ne ekoi gi mi sing se ka ro lege ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯨꯝ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯩꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯦ ꯈꯪꯉꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯋꯥꯛ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯛꯊꯕꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ we will have no voice ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯤꯉꯩꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯍꯟꯊꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯕꯤꯃꯣꯜꯁꯦ ꯋꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯤꯁ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯋꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯁꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯏ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯥ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯝꯗꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯄꯪꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥ ꯋꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥ ꯂꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯃꯄꯥꯟꯗꯤ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛ ꯄꯔꯁꯟ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒꯦ ꯃꯥ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯅꯣꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯁꯦ ꯍꯤ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯋꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥ इलेक्शन लाक्ट्रिङैदा 3 मेदगी इरांग हरको मतमसिदा ओजा बिमोल खक्तनेबा नेशनल मीडियादा को मा खक्तने हाइबदि यादे ही इज वन ऑफ द लीडिंग को अखोगी एक्सपोनेंट ऑफ द कॉजेस ऑफ द स्टेट को मसागी स्टेट से काय बिया रो स्टेट के असेंबो से करिनो हाइदनो को मा सागी मिनम था नंबर कुकी गी मखोगी सो कॉल को कने से आहिबा लाइक हाइबा मयाम दो को थेंगाइनर को मी अमने माना हेना को अल्फ्रेड से फते हाइबा नते अदुबा अल्फ्रेड सी ही इज ए पॉलिटिशियन अमगा नॉन पॉलिटिशियन अमगा याम खेनैना पॉलिटिक्स हाइबसिदी अचुंबा चतप नते मखोदी कानबा येंग हाइबनी पॉलिटिक्स की मीनिंग देखते येंग पॉलिटिक्स हाइबगी मीनिंग जी येंगो अदुदा मोइजे कानबा लौबा मीदो अदु अमर भागल मगे पॉलिटिशियन अदु अखोई ओजा बिमोली पॉलिटिशियन नते मादे एक्टिविस्ट ने प्रजा के नमको थोखिबनी अदु करिगी ngarang nahan gi tongarko matam sida ko hoji ki laiba pochida oza bimol karigi wangang bugi khudong chaba pidabano masima adi atopam ngarang si haiba matam da hoji so na haibire da hoji khonam haininge ba mapana ba sida ni ko sida discussion tawraga hayeng phangani india block ki ada delhi da moi protest tawruni haiba da akhona sida nainaba matam da nakoina thoklaiba pot di yam yaw dena याम यांग पोल ngakten khanariche akhona pamba manipur da irang ji control to have targadi we have to rein in the ko narco terrorists khulai paiba kuki gi militant sing makona toriba terrorist ki thabak sing je masi control toragadi ko 50% of the problem je masi ai solve to ne khalle adu masi gumba khara ngangbiu haidana khona haiba kan moina haiu dragasu akhoi chatlaga nganguge akhoi hairuge haramaga chakki adubu makoi phamdringe da
ममांगी निमित्त अथवा लेगे फम्मे अथवा लेगे फम्मदि करी हाइना हाइगे मोय अते के माइदे कुकी को कुकी इमिग्रेंट सिंग से तांथोको कुकी मिलिटेंट सिंग से लोथोको हाइबने हब सिनेब नंबर 1 आइगी खुत्ते यूरिब खुजिन चंगिब तुमजे सतुक पियो हाइबने बा तुम नसी जे सतुक चंग आई डॉक्टर को का दोइनो होजिक सिगिसे अदुना नंबर 1 होजिक पॉलिटिक्स तवै मतम नते को पॉलिटिक्स तदि हुरान लगी भोटसु को साधु की भोटसु मथोक ताय ममदे केनो द मेजॉरिटी काउंट्स मसे मेजॉरिटी काउंट्स की मतंग नते बिसिदि सिदि को अखोगी याम कुइना लाबा अखोगी नेशन नम को मणिपुरी को कंगलै पाक हारिबा चिंगमी तमी की नेशन से मसे मुतखिबे याबगी लाको मतम सिदा मदु कनबा मतम ने होजि तसेना होजि मना नुवाइतबद को कमाइना तवनो खंगदे अमित शाह हागी मतमदा मसी अखोगे मोइगा चिंगे तंगो याम कुइना नुवाइरक्तबदो मदु फोंदोंग अखोगे कनाना हाजिलिबो पोन somebody is को मसागी को निंथौ दा चिरोन तवो यावरे हाब ओना तैनबा पाउ पिबो यावरेबा अखोय चिंगा तंगो करी प्रॉब्लम लेगेने अखोय ngasi bokte leminar pasi asuk muksine na lai sidi nagaga khana matamda अखोय मोय कंबीरिनी अखोय मोजे थम्मीबनी मोरे दे लहेलिबनी नत्रा मोरे रिहेबिलिटेशन तौबिरिनी मधुगी रिपरकशन ने बाजी अखोय मैतै कांगुना तारिबो पोचे मरक तुदा कनो याम यावरम को लिन याम यावरम को अदगी मपु कजे हुई कनो से हुना मचा चालगा लेतुन ले हाबिगे फिबम दुद लाकपने बसी अदना मसिगी पोसे फजना नंगनरगा वाहबम दम अदगी अतोबन अखोय खंगदुम लेबा हजिक अखोयगी मणिपुर की इशू से इट इज नाउ सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट लेबनिना आइना सुम खंगम दम फुल नैनबदी यारो कराई जगह नैनब यागदे हाबसे कांग्रेस की एक्सपर्ट लेबा लीगल एक्सपर्ट अदगी अतोपमना कांग्रेस की कांगुना मणिपुर से नुसी तागदे सुप्रीम कोर्ट तौरीब रोल से करीनो मैं यिबिरोबा सुप्रीम कोर्ट याम खन चैथरिसदि ना मैं हाजिदि मणिपुर की क्राइसिस दि सुप्रीम कोर्ट हाइजि को नसाई को इट इज द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दे हैव टू टेक एक्शन हाइजि मसी मोय येंगबो एक्शन काम लौरे मोय येंगबो मिडल कमीशन दा मोयना सेंबा कमीशन दुना ताय कने तौरे रिपोर्ट में दो थबक पांथोक तबराजे कांग्रेस ngasi बो इंजन बिब्राबा अदि मोय नान हाइग्रे ना सुप्रीम कोर्ट ना 912 हाइगिबसे को मणिपुर क्राइसिस की मतंदा स्टेट को बिल्डिंग मई चाखिबा अदि लूट तौगिबा अदि ट्रेस पास मी की लमदा लेसनबा अदि एक्शन टेकन्स द वायोलेटर्स तब पुखलो हारि मसी की पोसे इनबिब्राबा अदा हजिक मसी पार्लियामेंट का हैना खनबो मत आइदि सुम खनबदा कनो से अखोगी ओजाबी मोरवांग हंदिसे दुगिसु मालेबा मनदि कनो द मोय एक्सपर्ट लेगोनी हे मनदि मादि याम नौरिबनिना मादि याम साउनिंगबदना हेंदना पंगा गांगदना अखोगी कोर्ट की को कनो दे हेंजलुदना पार्लियामेंट फजदब लेगदरा नंगना अखोगी ओजा अल्फ्रेड गांगबजे गांगि याम फजना गांगि अमनु समसु साउनदना बको अदु मागिदना फरनामदि कोफर तौई अदु हेक्ता ngसागी को ngसा आइना ngसा हाइजबिदु अफाबा प्लेयर अमदि लोथोकरे को याम आइदि ngसागी यामना थवा यावना बॉल काउजिगे हाबमदि काहुनगिद्रे अमा चंगाइदिनसु फजनबदे दुम हाइरे अदु तौदबो अखोइने हाइनिंगदा करिगिंदमता हुजु वने सु कदोगरगे कायबसे सुगी पोसम दे सुप्रीम कोर्ट कछु पाइद्रिबको सु कदोगरगे अदसे मोइना सुम एटेक तौरिजे नोय कदोगरगे थाजनगिबो सिफाजि कायदे सिजनगरे काय हंगबो याबो याम लेरिबको अदे तोबने एक्सटर्नल एग्रेशन की पोसमा मतंग हाजिगेबको ड्रोन बॉम्बिंग की मतंग येंगसे आर्मी चिबम लागा ड्रोन बॉम्बिंग लेते हाइजल नंद्रा ड्रोन सिजनते बॉम्बिंग तब लेते है एनआईए रिपोर्ट दि लाक्सले मसी की वोट को मुझे पुखल अनिंगेबा व्हाई इज देयर सो मच डिफरेंस को इन द इन द को ngसागे मणिपुर दे लेबा क्राइसिस जे नोनी येंगो मतमदा सी करिनो अदगी हेक्ता आर्मी की चिप नगा लागा हेक्ता ngang जी कदबी लांगिनो काइजे अखोगी पार्लियामेंट की फ्लोर दने मसी कनाना पाली आर्मी ना पालीब्रा असान फलना पालीब्रा स्टेट ना पालीब्रा यूनियन ना पालीब्रा काइजे हंगननिंगेबा यामजना याम फजब लोन को असिंग असागे प्राइम मिनिस्टर लागा लोई को गदों है दि प्राइम मिनिस्टर लाजिना है कइनो वा को कदोइ मा कदोइ कइनो फरे कुकीजनो अपाम बिथोगे अमिते नोने सिसम नै हाइदरिब्रा अनि मति समनबा याबा पोति नत्रेबा माने कमाय सोल्व तौदिनोबा अखोइना हाय मणिपुर काइबा यारो है मोइना हाय ngana नानदु फंगरिदि मै एमएलए मयामदुना मोइना हाइसिको अखोइगी दिल्लीदा मोइ फमिजे मणिपुर कोकी जुमे मार कांगबो एमएलए सिंग फमिजे प्रोटेक्शन दिल्ली टू एक्सपेडाइट टॉक्स ऑन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मसी मखोइ सुगु पिबा यारो हाइग्रे अदि बीजेपी के माइकेदे जो सिदि सुंगि पियो हाइग्रेबा अदि प्राइम मिनिस्टर लागा सोल्व तौदिदु करिनो अनि से वारी साबा यादोरिब्रा अदुनदि पोछि याम लुबो पोनि ngसाय ओजाना हाबिबिदो ओजा शांति कुमार हाबिद ए याय
yam jazani man si yam lu po ne bse yam lu po ni yam tapna changsen betai mo sing je maya kum dobam jang adu ta sengna te masi yong na akoi si de nei na bse de nei nei ge man ge no da akoi ge nei na bsing sin ko lan hori ba phat ba mi sing ji ge mo expert ta na dru su ya bum lak sala ge do re ba akoi ni si da ha be sing sin se pet pet men ba man ge no da kwai lu je akoi na dum ha ji do 2005 adai di gi ni ke no je para formally su to wi ji ko adu gi ma ngi su mo dum changang ni fe ma le ni ni ja hai do mo na hai bu ko Mizoram de am lay bise moi lodo mo masing kai level jabum lay moi people ge moi gi parjamal te changhan de ba moi to ana tami akhu mani bire sang is di lodo ma voter on thore sidi voter on le ST phang thabak loi changre ana khoi ai din ha jo hang re ba khoi sidi se changi be sing sigi record lay bra adu ni ma say it is now becoming national threat national threat ne man de moi adi gi chang bu man thabak to moi na na thabak to ji doctor engineer masing yang wale moi na to ji sipai sing gi marak to ji PMO ga office moi mi ka le yem ta ku ki ka no moi sing go illegal illegal na ta praji thip ta ba ji natra moi ka mana ke sida changi no adi gi ka no ge president gi ka no the secretary ta mayam le mani adi go ji NI gi mar moi officer mayam le gre moi mayam ji loi na ko check to bum changi maram di ka no da certificate ji sajan na da bra je ho jo ko ukil da bu to le na ukil lai na khwadi gi chabo keno se hujik ne ukil gi certificate je from metric tagina hujik a degree lo na je check to na supreme court na to na sei manga gi check to gudam ne hujik am kana chathari ge man to ne sajan na bu ukil am yawa ba adumai to na hujik ki changi ba kuki ne hari ba group sing je mas asem bo seng da ba ji yem mum changi ba se yam lo bu thabak ne ba se moi kui ne la sele mutuk masa thire mane adu polo ko masa sin di problem na kari oi ni moi ja ko je ke tan ga adi mo na nahan ga ekta ha gi ko ama human rights activism na ga asa kanu de le hele ye akoi Mizoram de le hele anga sai ji no Mizoram de le bise eje immigrant na le hele eje foreigner na hele ba mogi mi on thok te ba akoi gi da kai le gi ko aduna sigum pot mayam si lakum matam si da ai di ko election gi dong na ko pangang budi nang ning de adu kari tawri na ta taw de habse akoi dis de yamen phungdu su le de kan na hoji akoi gi ko respected honorable ko akoi gi MP Rajya Sabha na kai gi taw ji phungdu ma lambe da imbusta hundi gi habro ta singai ta ga di ko si pot mayam le ba taw ro akoi khang ni akoi yam to ne lo ne ba mi ne ma kari taw gi akoi di khang ne what is doing is adu na bu nahan kenuna akoi gi MP amana wangang po matum da protest na Mizoram ge MP no wanga mu da kan ri sai de kana to ge ani sina adu protest so ko no ne Manipur gi issue da ne ku thing jala kan ne hai ga ba no de national da international politics to la Manipur is nothing to them su panga ju hai bo ani adu ta sing hai ta ge jiri da hai ne jiri de bom tha de ji kuki na to kuki kan ro la ja ju so dum hai ne hoji parliament hai ne kuki na nan bom tha da re kai no to ri si bo to control the cookie sai be se can they speak this what before in the parliament hai ge ai to ke ne ai provision ju thadok pige ai rickshaw thobol kan to hingi ge ne ai congress ai si challenge to ge ne si ai na ai BJP mi sang sang di natte ba mon em pangang ngang ni je ong thai ba cookie sing je control the cookie sai ba wai je no parliament sis nang ngam bra adi ngam na han ngo ada phame mo tara ni ko emele tara ne phami je emele tara sung ga ani yam to ji bera ne ba bera ne de ke no tan ha mi tara si do ama mo na ma te ne hai re mai ma te FIR file to re imphal da ko khoi ge uribu ki kambu na file to re adu ma ta khokte na han ma du phi ku phi ma te ne da ko si ada phamba ya bra ba khut ta pha ba ya da bra what is this na adu kari dum ta chwa le gi kambu na si cookie na to bu ne ha da phong na law ba ngam ga kari gi India bro ki kambu na thai na na wa ngang si kari gi no to bi no ba man de ke no da hojik se akoi hin man na tra ga si ba ba se ma si gi question da la ba ne man de ke no mi te je ha si hai ne mai da ya problem ne mi te si ma pan thok ngam dre mi te challenge reject kari gi no ha ba se why cannot they place this before the parliament ati community loi na ma ya ati community loi phel loi hoji ta sen hai ta de mi te muslim le da ta de ko akoi sani ngai su le gari mon thobi ni mo na loi mateng pam gi ni mo gi through da Maro na ko 90% ni moi mateng no je khoi mi te ji hingim ne ba nam de moi khakte ne ba ji free passes phang je ji de sigi po se why they go then place this ko very serious matter in the parliament da khoi mi te ya ba ja che mut ke dore ma ji ma pan ju thon dre ma ju ta hon dre adi ko ji ma pan to ko matam da khoi ma han ja hai na nam de ko ye mele Rajya Sabha na plane gi ko bara han da bi hai gre ai khoi ani du na de habi dikari gi no Nanti ke adu dene ba ina oja bin mul ngangan debje nuai te je nanti ke no oja Alfred de madu ki saina di mon de leite ba because he is free to go anywhere he like adu oja bin mul le le oja bin mul roji lambe de tholok pang ngam go oja bin mul ngangan man tar ge madu ki ke no do ihun de yaw na mangang ko yai ba
को अखोई दे तौबिरी से करिनो हाबसे अदो अदुना प्लेयर खनबसे यामना लुई प्लेयर खनगिबसे खंदो खजिन तौरगा ओजा बिमोल चिथालमसे मसी याम नवाइते अदो ओजा बिमोल ना पेंगदन थोलकपदा अखोई सपोर्ट तौई मनदि कइगुंदा मागुंबा अमना वांगांगन हाबसे इफेक्टेड कम्युनिटी की मी अमा वांगांगन हाबसे इट इज ए वेरी सीरियस मैटर ओजा बिमोल की मचिन मेन बने दे हाजिनिंगेबा अदुना हौजे पार्लियामेंट चथरी मनुंगा हौजे समाय तौना जिरी द बोम तौरे कुकी ना मिते की को युम दा बोम थाददना थुगाइरे मसी कनिनो हाबसे कांग्रेस की कनागुम अमतन पुखपियोबा अइना सा हाइजेबदो आई विल सरेंडर टू कांग्रेस ए कांग्रेस सरेंडर तौजगे ए मसी के तंग हाइजेगे ओके एम नुगाइजे एम थंजे ओजा शांति दोइन ला सादा लाकचे ओजा टॉपिक सिगा मरी लेनेना हाइबे तारे खोगी अल्फ्रेड ना हंकिबा वहंग अदुगा अमित शाह ना खुमकिबा पखुम सिगा मरी लेनेना ओजा गे बा कंक्लूजन पॉइंट थंबियो अइना से हाइनिंग बसे ओजे से हाइदो अल्फ्रेड ना हंगबसी यामना को जनरल ताम दा हंगबन याम कुइरे करिगिनो तौरिसे सि चथालिसे नंद्रा स्पेसिफिक पॉइंट हंगमन तेसिमा लो यानगरे ओजाना सम फजब हारे खुदी कना सेकुलर पार्टी ने अदुना कोई जात पनबे यादे हाइग्रे कुकी मैम हालसु कुकी पनबे यादे अखोई कुकी पीपल हाइजे देखो मिते पीपल सो हाइदे कुकी की नार्को टेररिस्ट को कुकी जोमी सौसेल होजे कुकी टेररिस्ट कुकी सु खुलाई पाइबो कांबुसुनी मोगी जनरल पीपल हम लेदे अद मोइदी अखोना प्रजाना याम थाजन को नोइदना भोट का दे अखोई जे फगदरा हाइबसे मोइदा मतोंदे यौरगा अखोई मी चेबे यादे को इना हाइग्रे छिमा अखोई नाउ इट इज वेरी क्लियर अखोई कांग्रेस दा अखोई थाजनिंगाई थाजनिंगाई से अखोई लेरिबा लेतब्रा जे प्रजाना दुम येंजरसनु मरमदि केनो दि स्पोक पर्सन मधु भंग हाइबिरमनिना मरमदि कइनो दा पुरान मदुदा हे चावो तोंबा हाइदना ममिंग पल्लगा चैबा ngamdragadi को मधु प्रजाना लेट द पीपल डिसाइड सिमाइन नंबर 1 हाइजरगे अतोपमना होजि कांग्रेस ना खोंजंग चंगजंगनी हाइबदो अखोई वेलकम तवी चंगजंग मतमदा हागेदब पोतो हाइबियो बोन सानब मतमदा को साइड काउथोकपिगनु गोल पोस्ट योनबो काउसनबि याम फजैदे हाइबा गोल इसन चंदबदो अदो तौबिगनु कोइन हाइजिनिंग को अदे अतोपमना 6 जून 2024 दा इलेक्शन लोरगा जयराम रमेश ना याम फजब म हाइगेबको समाय तौतना अखोई मणिपुर दा होजि को अखोई दि चली मोय भारत जोड़ो यात्रा दो दे होगदोखिबिनी को नरेंद्र मोदी मसको उलू यादवनी अदुना पीपल सिंसना अखोई थाजदना अखोई की कांग्रेस एमपी अनिसदा को वोट कहले अदुना द टू कांग्रेस एमपीस हैव ए ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद द इलेक्शन होपफुली द प्रोसेस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन विल गेट ए बिग बूस्ट हाइबने करी तौबिरगे रिकॉन्सिलिएशन की करी तौबिरे को सिंगी आफ्टर द को कुकीना 99% वोट थादरी को काब मोइना अदु नोइना तौरी पोचे फत्ते तौगनु नोइना तालिब डिमांड सिदि सिनी प्रजादे अटेम्प्ट तौरी करिगिनो हाइबसे मसे हाइनिंग को रिकॉन्सिलिएशन की प्रोसेस है अब एमपी एनिसने कैदो बिरगे हौजिक कनोना साउरी को अखो अदुने बखन साउरी करिगिनो जिरीबाम इज एन आउटर कंस्टिट्युएंसी जिरीबाम दा मरा लेजिदबा मितेगी सेटलमेंट हंजन हंजन बोम थादबा मतमदा करिगिदमता असिगी एमपी सिने तुमिल लेबसे वाई मागी भोट फंगदे न तौरी रा माई भोटी सुमे चुजामपुर ने 90 to 90 थादर 100 to 99 फंगोने खले आई मदुबु लालंबे को सुप्रीम कोर्ट केस थारिबनी अखोई भोट थादबा याररोय अदना अखोई तोंगानबा स्टेट की वांगबदा अखोई पोलिंग स्टेशन पिवा पीगिद्रबने बा अदु करा अदु लोनम थादई कामता चिथेदी असिबा नाबा कनामते येमुदी तंपाक्तसु बखोई की भोटर को लामा याद लेरमगनी कुकी को कनादा भोट पीगी खंगब नत्रो दु से हौदोंगदुना कदौदोइनोबा अदुगा हौजिकी लैरिबा नेशनल हाईवे इस को बीजेपी की वादी तोने क्या कुछ नेशनल हाईवे अखोन प्रॉब्लम थोलैसिबो नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन ए फोर्स थंबियो अखोई एक्सटोर्शन तौबिगनो सि करी मोय मसेन चाइनाबा याब्रा मिसिबो दे आर बोथ मबानी मकी को ई तैरब खुद ngaktene मबानी मा नांथोकनबा यारो हेबा अदुना अच्छा हाइजेबदो सी दिस इज नॉट ए टाइम फॉर पॉलिटिक्स दिस इज टाइम फॉर सेविंग आवर नेशन नेशन एवरी कैनो द इंडिया दु नती अखोईगी इंडिया द तिनरिबा मणिपुर हाइबदुगी मसक तो अखोई कनबियो हाइबनेबा इंडिया द तिनग्रेदी यारे मचु मचु थुगाइग्रेदी यारे हाइबसि यादोरिब्रा इंडिया दी लोई थुगाइ मोय नान मरम याम पीना वा ngang इ नुसु नुवाइते को ai दो ngang निंदे यामना आ बेंगोल जु थुगाइग्रे नत्रा तेलंगाना थुगाइग्रे बिहार थुगाइग्रे यूपी थुगाइग्रे
Manipur को मुझे तारा थोंग थुगा सु याय हाबी इंगित अम पीबदो अदुदि पीबीगनो मरमदि मणिपुर हाबिसे तोंगानबा यूनिक हिस्ट्री नि मर्जर एग्रीमेंट पुनगी ने अखंग है मैम दन हाइदनी इंटरनेशनल लॉ की मतुगिना मणिपुर की बाउंड्री सोको सुनाय यर हाइबनी सी मरक सिदा को अखोई की इंटरेस्ट खंबी बथाना को हाइदना सिदा पॉलिटिकल पार्टी दा अदुगी लमदा सातिन तुपगा सिदा आदा नोंचरगा सिदा सातिन तुकन हाबिदो अदमान तौदना को अखोई की लाइरिबसे एनी पॉलिटिकल पार्टी दा जॉइन तौबदी है अदुगा स्टेट इंटरेस्ट खरे लेबियो अदु नत्रो अखोई गजगी ऑनरेबल बिलियन लाइरिसे मा कांग्रेस आरो मेमने he has a hand in this suda leimne adu bu khang ko matam da ma side ma chai ma chamina runi yam phabu ma lena moi gi kanu si khang ko digi ko matam da khoina kanu si u hautre na u tha ba chatpa ko akhoi gi laifam ko bu thangjing ko bu de thek to bu se bjp matam dro yam ku re na ko sum chang ba kai do ge bilin ne tam de ko do se je archaeology gi kanu gi ek makha da message protection pi na ba tawre kanu si tawre achu ma to wiram bro सेकुलर सालगबो धर्म अमखत न मिसन चंग याब्रो सेकुलर सालग धर्म अमखत न मिसन चंग याब्रा अदु मोइना ऑन द बेस ऑफ रिलीजन अफिक लेबा अम तोंगान पि हाबा गन कांग्रेस नो खुसि सेकुलर कंट्री ने अदु वा हाइगन होइसे मन सिबोक हाइरब्रा अदु ने बखै हाइजरि सिदैदा अफिन आ सिदि रूलिंग की कुमै येंगन ब्रो बि ऑपोजिशन लेरिसिबो नो ऑपोजिशन हैज इट्स ओन रोल I vote card the so political party not the mission for Zamna Taurine. Money is Jogi, why Manganga, Jogi appeal Sati state. Canana Sally, individual such a yeba, permission lower court again. Other body Gadole gave up. Why? Mandikan, the Kudi Chimney, but they have a hand in there. Mandikan, the whole Pussy Quidabina. I said, a quickie, Harman Bokam Quidagi, Kapo Hataka. नत्रा मणिपुर दा थादर गिरो पैसा जिंग काय दे चकी जिंग से कनाना थी गया बा कनाम तो थी दे अदना होजिक सो दु मंगाय कोन हायमिंग बिसे नान ओजा बिमोल न तौदना मणिपुर दा पैसा काम थादे गी से नान खंगे बा अदे दा ओपोजिशन लावबी बा थादे गिरो पैसा जकराय जकर गाय जी हजि लौमी ये लुपा लाख करोड़ चनी थादर रे कनि चनी काय जकर अदन कोनब्रा सेंटर ने हेना मखा ता थादर पया दब्रा नत्रा अदि गनांग नान कनो सा हजि लौबो हजि उंगमी बो पेरिफेरी दा ना जो सिफाई गा ए अदु करि गिदन ते मसी सेब ओहेन दम नाइ जे मसी सेंटर न तौजग दम नि स्टेट गवर्नमेंट पाइप न तौजग दम नि यंदा दि ओपोजिशन बो अदु दम त लेब्रा ओपोजिशन से कनो से भाबो ओइन फमवा ओपोजिशन इज वन ऑफ द पार्टी फुटबॉल सानर बदि की टीम मने बा मसिंग याम बया याम दब या नत्रा अम त कादर न मथन द कौगे ताय अम खतन का तार जुमान मागी गोल पोसो nga ka de people gi pose kenu nga pose masi de kenu gi opposition gi mathong natra ai ruling da tor ka dem ne hai ta ga adu hai na gi dong tor khoi ma tor na praja ma na thaje na piru aduna khoina haje matam da ko kemta na te se interest of the state as a whole akai bla amne khoi haje do mani mite ya ji lokthok ki matam da manipur gi concept ji pung toi toi bok ji only make it khakte ba manipur ngasa osana hang bi gi tai khang ba pakum du phasana pibi gi dreba alfred masada hang bi ha bane ba not congress ti ko kanu gi nagaland gi congress ti fmr si yati ne moi statement thoe ba fmr to bi ganu aduwa manipur gi congress si marakta hojiki lairi ba kanu se mp masa se ma si support to ba ha bane ba congress na te ba hangi do man di ka gi akhoi gi mp bi mol si di khang election mamang di mang ngang pone he is a nationalist akoi ko manipur kai bi yaroi manipur history chap chana khang mi ne ba ngasi bokta oza alfred che yam phajana de ngange adubu masu yam hai ne ko tight rope hai tare ko thori amada chat pa dong masu yam section na challe ma mun ken da ma gi ju ma gi pot hai wo ya da pot khari lei ni na yam section na chat sei ba adubu ma masa gi oina fmr se hojung ne moi gi group de fmr se to bino na hai rei ne ba natra aduna masigi potsi lakwa matam si adune ba hangnari je aduna de mase adu ada haibo potsi nana da bida masi kamai na tauchi ge hoji ko number 1 nagaland da kuki je cc yumnak sin na yaro have je kuki moi gi tawre nagaland da mokoi gi ko tribe wise reservation le mizoram da su le ramani ai kupna di khangji dre manipur da kari gi tribe wise reservation pi de ge ba karim ba community na reservation je hena loge macha le je bi se kari khutung cha pi de ge अदा मसीगुमसे मसी येंगसेबको मसी यामना दरकार लेबने बदु हेक्ता चंगागा एसटी हेक्ता पीबा को हेक्ता
khudong chabe ti piba hana lejerim ba mitei sing sidna piba yawe kan adu su moidi ni thok leise illegal immigrant kangbu de ni ne lobo yawe hari se kam nuai tro yam nuai tro yumdang mana kaina bai na yum tangi ba mo ne yumbu de gi right mat pani ne si dei sida akhoi gi political party na tumin le na sa akhoi di we are secular kai di secular de artist ke no khangbi bro secular di dharma da thaja da ba ba ne heti yeng bro this not meaning da dharma da thaja da bi secular ka we ba ade india di lai da ngaw ba le bang ne ba si akhoi yam section da chat ka da ne ba si aduna masi secular ki khudong cha ba lo ra moina khudong cha ba ta wa du moina akhoi christian state ama seng ga habdi adu secular is it secular si gu mangangal ni se kari gino si thada lo ba ne na india se no modi toy ni mana sama se sum almane sum ko se mai se ha ko mai apik ni sum khalu ra ko masi toy ni ha aduna masi ki poche le bani na hojik it is a very serious matter aduna akoi objection si aduga ngasai ga hariba akoi gi khoi gi darkar le bi ho yam pikna budi loi ko lamben chap ko pa digi plane bhara kai do plane bhara do mana hai gre adu de na sawum hai biu na kari pi de ni mon prakha tha bagi paisa supreme court na pi na hotel gi paisa bu pi kuki sina daga sa bada akoi ngam de akoi plane bhara hotel de le bi gi paisa asup kai ni moi daga sa ri ni ne akoi gi mi sing se ka do le ge ba akoi gi leader sing sina tum phama ga si de le ka no na ta udam ne ha bi ya bro si court chapam changro court chatra ga di khangoi court chapam changi praja ka i wari gi khangi praja ka ri chari gi si yem changi aduna di ta sing na ha ta ga di let us work for the interest of the people interest tausi adu swang sum ngang ga di aina yam hai sing sum ngang gi matam da sokthra ba di sum helakani ada nong thre akhoi gi voice we will have no voice akhoi majority or ta matam da akhoi gi mute china he masing han gi matam da akhoi gi mihut na masing yaming the voice later ba akhoi na akhoi gi mihut handar kan da akhoi kari voice lai no za ya binin do za kari lai du ne ba khoi sai oza no santi kumar na habi gi bedam je operation da matam na te maram di keno da tampak ki yam lai chenbam leite singi da taru matam da mapan chaki ne haibne ba ana ngasai gi akhoi na ki haibiri ba keno do ama khangde mase caste and creed mase community nai da na taw na haibo ta ga di tampak ti salak sarani madu tobi ga no haibni hongju hore ngang de hore ko tampak ti salak sa ga na haibni madu tobi ga no haibni border fencing an tobi go taw ta ga de ko taw da bu adu haibo matam da hore ba kangbu do haidi ngasai de thingen dai na ba ngam da ga na sikung tai ne haibo ta da na to ka ne ko aduna nam hamge chingi wa ngang matam da hayog dri ga di sai gi ko akhoi gi phu ga do mi da phu da ba ko amana nan tho chaki ba amana da sa ta ba ta hogani adu we have to be very careful mam de akhoi gi khun ngak chari ba akhoi gi ko tampak ngak chari ba mi sing sida sai gi ko tek sak loi na mak tu nam ba gi bibam ma lak pa ta ga di very unfortunate adun khata ne khona ta han